استودیوی رادیو ریباز اف ام گودار و شوپینرین مهیجا لهر دری دنباش دما پیشکش کرنا بلتنا دمجمیر پنج ایواریا فرمو سرنوچا سرکرده کرد عبدالرحمن آپورات گیناک و دینیزیک وگر عفرینه و کارو خبات آخوا بردوام بکول آلیا کیدن سردانا نونراتی هریما کردستان یا انکسی لحولیری کر عبدالصمد خلف برود بیجا کوچوینا انکسی بریار دار روژا ده مهمان گرتنه که لدیجیبن پیکرنان لدار بخه نصر الحريري داخوازي جوالات جروبا بچوك دكاك وفشار السر أسد وهف بيمان ويبكن تنباش سركرده كرد عبد الرحمن آپور راگهاند کو دينيزيك وغيره عفريني وكار وخبات خو بردوام که او پرسر بلنده بهالوستن سروك برزاني وفاداريا بارتيا خو انكسي وملت كرد بگشتي لكردستان سوريه سرکرده کرد عبدالرحمن آپور راگهاند کو دینیزیک وگره عفرینه کارو خبات اخوا بردوام بکه او پرسر بلنده بهالوستن سروک بارزانی و وفاداریا پارتیا خو انکسی و ملت کرد بگشتی لکردستان سوریه اندام کمیته نواندیا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا عبدالرحمن آپو شوابوری لیدوانه که داج راگهاندن را گوت کو دینیزیک وگره قامشلو بشره بری خو بدا عفرینه دناب ملت خوی کرد به تایبت حوالین خوین پارتیا دموکراتا کردستان سوریا و انجمن اجتماعی کرد سوریه کارو خبات خو بردوام بکه. اف لنفسكا بارتيا ما بارتي ديمقراطي كردستان سوريا از رئيس السلاف جحميها فالا رد الشينام جماوري مرة وجملتي كرد رد تفا قوهيرو اف حالة نحز بيتيتني اف حالة بحالة جماوري اجي اف جيش شانازيل بامن آدن براستي از بيجم ام بارتيا انجمانا اجتماعي كردي الفر وشل قامشلو اسباسيا وناشد كم براستي افجي جيد الخاشية درباري عفريني و روشا كوتي درباز دبا و پرسو شوپاندنا روشاويش آلية سروك بارزاني و آپو گوت کو او پرسر بلنده و كردي عفريني کو سروك بارزاني هردن پشتوانيا ملت كرد لكردستان سوريا كريا بتايبت عفرين پشتی دیدارا خواب سروک را هیوی هنه لدمك نيزيك دا روشا عفريني باشتر و آرامتر ببه ازف فكرم عفريني نف هفالي خوا نملتي خوا وامي كاري خوا جد صبر دوام كن سر دريقا بارتيا ديمقراطية كردستان لسر ريبازا برزانية نمر امي كاري خوا بردوام كن وهر واج حتى مرني امي بردوام كن هروها درباري وفاداريا ملت كرد و مراسمين پیشوازی و پیروزباهیان ينكوش آپو راحتن کرن سرکرده کرد عبدالرحمن آپو که خوشیا خود دیار کر گوت کو او بهیویا سربس برداناوی به دسپیکا رو پلکنو جبوی کرزیا مانا کردی لکردستان سوریه ام الجزيرة بالقامش له وقرقيلة وهروها حسجة وغيري ويجي ظاهروج ام الكردستان جبراستي افلي مشتركي براستي افجيجي الشانازي من ندقت ايولو بمواجبه خا واركا خو كربو و جماوري مجيكو امجي واجبه خو اركا خادكن براستي افدا حزارة عالم دركت بشامة افيا كم جارة وكيد بي ولو تشيد بي اف كاسي قرتي دردك هفي ولو ديد بيشوازي ويدكن دردك هفيا من كو اف ببي سدمك جيك ريزيا كردي براستي ووري بجيكرن يعني جبیستو چاره مها بوری و سرکرده کرد عبدالرحمن آپو اندامی کمیته ناوندیا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا جزندانین پیده لقامشلو سربست هات بردان جوی روژه و ملت کرد جقامشلو تا به هولیره پیروزباهیا ویدکن لگوری آپو نزیک ده وگره عفرینا بوکا کردستانه و جاردی خباتا خواه بردوان بکه دو چهارشنبه اندام کمیته ناوندیا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا عبدالرحمن آپو سردانا نونراتی هریما کردستان یا انجمن اجتماعی کرد سوریه انکسی لحولیری کر سرکرده کرد عبدالرحمن آپوج آلیه سروک نونراتی نوری بریمو و اندام نونراتی و پیشوازی گرم جرهات کرن ده سردانا خود آپو تکس کر کو مورال وی به حوالو ملتی وی پر بلندن و او خبات خو بردوام کو تو کریار در حقی وی نکارن بردوامیا داخوازا ماوی کردان راوستینن جروجا دوشمه و پیشوازی پیروزبهیان یا اندام کمیته ناوندیا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا عبدالرحمن آپو لوفیسار خصنیا پدکسی لهولیری تکرن و ایرو دروجا خویا چاران یا داویده بریفادچه
اندامی کمیته ناوندیا پارتیا یەکێتییا کورد لە سووریە و ئەندامی سەرکردایەتیە ئەنەکەسێ عەبدولسەمەد خەلەفبرۆ ڕاگەاند کو ئەنجومەنە نیشتیمانیە کورد لە سووریە بڕیار ستاند کۆمانگرتنێکێ لەسەر بنپێکردنên کۆلکوردستانە سووریە بگشتی تێن ئەنجامدان بە هەلکەفتا ڕۆژە جیهانیە مافê mirovan ya hefteyî li dihê vê mehê de li pêş avahiya netewên yekgirtî li Qamişlo encam bidin. Me beriyar standibû em karibin mangirtinekê bikin ihtisabekê bi vê münaseba hane û ji bo wilo jî îro merûniştin kir ji bo em karibin bi çi şêwayî ser erbê bimeşînin bi heme bi encûmenê xwe yî xwecehîrê û bi nûnerê partiyê encûmenê rejîm me danûstandin kirin rûniştin bi hev re û me roja wê jî wek got ew vexwendina goçê bû me derxist di vê rojê de ku hemî pêk hatiye hebe tu de hazir bin li cê got me destnîşan kirbû di vexwendinê de me besta me ji wêna got em karibin li ser va tecawuzat û intîhakatê ku dibin û taybet jî ev intîhakatê di herêmê Kurdî de li ser me peye dê bi xurtî çê ji kuştinê çê ji avêtina pisînora çê ji ev leşkeriya neçarî goçê dibe çê ev menahicê goçê dibin ji pêşeroja va zarokê xwendinê rê got winda dibin ev ofîsê hatine girtin ev destê li ser mal û milkê kesayîtî û şexsî tê danîn ev qa tecawuzatê got dibin li hember wana bi rastî di roja mafê mirovadê evê got li ser intîhakatê û li hember wê jî intîhakatê got rejîmê jî kirine ev kesê windayînin ê got xas taybet jî girtiye siyasî û li cem va jî cempeyê de jî ev qa girtiye siyasî got hetan hawindanin ê got hinek dibêjin tewne hîna nel cembenî jî çi ê li cem rejîmê jî ji bo va intîhakata em karibin yanî bi Derbarê Pirsa Kurdî li Rojavayê Kurdistanê çavdêrên navdewletî duê baweriyê dene ku pêwîst e Kurd li Sûriyê xwedanê qewareyeka taybet bin. Têde dîrok û kulturê wan were parastin ji bo vê çendê baştirîn çareserî ji bo Sûriyê federaliyet e. لەگەڵ یەکنەئالیبوونا چارەسەریە سیاسی ji بۆی قەیرانە سووریێ دەدەمە نەهادە ڕەوشە سووریە بەرەو پێشەڕۆژەکە نەت دیار بە دچێ و بەشێک ji ئالیان دەبێژن کۆ بەسەدەمە رووسیە چارەسەریە سیاسی ji کریزە سووریە دەمەکە درێژ ژێرە دەبێ و چارەسەریە هەری باش سووریەکە فەدرالە پشتی و جەڤینە ناودەوڵەتی حتاوەکە ئیرۆ نکارینە چارەسەریەکە سیاسیش بۆی ڕەوشە سووریە ببینن بە تایبەتی دامەزراندنە لێژنەیە دەستوری ڕەوشە سیاسیە سووریە کەتیە قوناغەکە ئالۆزدە و جڤاکە ناودەوڵەتی نکاریە چارەسەریەکەش بۆی قەیرانە سووریە ببینێ ژمارەیەک بەرپرسیارن کوردجا ڕۆژاوای کوردستانê دوێ باوریەدەنێک و بەسەدەما هەبوونا ناکۆکیانە بەرە ئەمریکا و رووسیادا پێنگاو ji بۆی دیتنە چارەسەریە خاو و سز دەبن ji ber رووسیا و ڕژێمە ئەسەد بەردەوام ڕژدیە لەسەر ئالۆزکردنا ڕەوشە سووریە دەکن و رووسیە بەردەوام هەوڵ دەدێ لەسەر ئاستێ ناودەوڵەتی شەرعیەتێ ji بۆی ڕژێمە ئەسەد پەیدا بکێ دەیەوێت دەربارەدا محسن تاهر ئەندامی ئەمینداریە گشتیە ئەنجومەنە نیشتیمانیە کورد لە سووریە ڕاگەهاند ئەگەر ئەمریکا بە پێشنیارە رووسیا ڕازی بێ ئەوێ لە هەفتێک گەهشتنەکنا بەرە هەردوو ئالیاندا دروست ببێ دە هەمان دەمێدا دەمەکە درێژ دەوێدا و کریزە سووریە نەبەرە خۆدا چارەسەر بکەن دەربارەی پرسا کوردی لە ڕۆژاوای کوردستانی چاودێرن ناودەوڵەتی دوێ باوریە دەنێک و پێویستە کورد لە سووریا خۆدان قەوارەیەکە تایبەت بێ تێدا دیرۆک و کەلتورێوان وەرێ پاراستن وش بۆی وێچەندێ باشترین چارەسەریش بۆی سووریە فەدرالیەتە داوید فلیپس لێکۆلینەرێ ئەمریکی دەبێژێک و کورد لە سووریە مافێ چارەنویسێ و مافێ خۆ بڕێوەبرن و پاراستنە کەلتور و ئابووریە نافخۆیە خۆ دوێ نەک ئاواکردنا دەوڵەتەکە سەربەخۆ بناوێ ڕۆژاوای کوردستانê هەروەها داوید فلیپس گوتیک و داخوازên کوردان درەیە دەستور و فەدرالیبوونا سووریە و وێوەرنە بجێهانین دەزانین کو حتاوەکە ئیرۆ چارەسەریەکە گشتیش بۆی کریزە سووریێ کو تەڤای ئالیان لەسەر یەک نەڕین بن نەهاتیە پێشکەشکردن Serokê Desteya Danûstandinan ya Opozisyona Sûriyê daxwaz ji welatê grûpa biçûk kir ku fişarên ser rejima Esed û hevpeymanên wî bikin ta ku çareseriya siyasî li Sûriyê dest pê bike. Serokê Desteya Danûstandinên Opozisyona Sûrî bang li welatên grûpa biçûk kir ku fişarê li ser rejima Esed û hevpeymanên wî bike ta ku çareseriya siyasî li Sûriyê dest pê bike. Di heman demê de tekezî li ser danîna sînorekî ji bin pêkirinên rejima Esed re li dijî sivîlan bi taybetî armanckirina Idlibê kir.
نصر الحریری سروکی دسته دانوستاندنان یا اپوزیسیون سوری جه واشنطنی دما کو به سروکاتی شانده که دسته دانوستاندنان بشداری ده جوینا ولاتین گروپا پچوک ده انگو امریکا و بریتانیا و المانیا و فرانسا و عربستان سعودی و اردن و مصر دکر راگهاند کو دسته دانوستاندنان پابند به بریارا انجمن اولهی نافدولتی 254 د درباره چارەسەریya سیاسî li Sûriyê de dike. Di heman demê de serbar kir ku her paşguhkirinek yan paşxistinek ji çareya siyasî re tinê rijandina bêhtir ji xwîna sivîlan re ye li Sûriyê. El-Herîrî da zanîn ku doseya girtiyan doseya herî giring e ji welatiyên Sûrî re û ew dose li jor danostandina ye ji ber ku doseyek mirovî ye divê ji berî her rewşekî bi gerentî û serpereştiya netewên yekgirtî were çareserkirin û paş re danostandin werin kirin. Li ser hebûna Îranê di Sûriyê de El-Herîrî eşkere kir ku 52 xalên leşkerî yên Îranê di Sûriyê de hene. Di hevdemê avakirina 5 zankoyan bi ser Îranê ve li gel bilavkirina fikr û ramanên mezhebê Şîî li Sûriyê û Îran bi şêweyekî nehînî û nerim hebûn û destwerdana xwe li tevahiya Sûriyê bihêz kiriye. Di derbarê rêkeftina Idlibê û devera bêçek de jî El-Herîrî ragihand ku rejîma Esed berdewam rêkeftinê bin pê dike û devera bêçek bi mûşekan armanj dike bi mebesta têkbirina rêkeftinê. Lêbelê li gorî pesna El-Herîrî rêkeftin li dar e û wê berdewam be. Li ser hewlên hejmarek welat û aliyên ku xwe nêzîkî rejîma Esed dikin, El-Herîrî got ku ew welat tinê nêzîkbûnê li gel Îranê dikin û ew welat û alî wekû mafya kar dikin û dibin sedem ku rejîma Esed dûrî çareseriya siyasî li Sûriyê bikeve. بریم بولتنê bi dawî bînin dubara em ê senûçeyan bêne bîrawa. عبدالرحمن آپو رادگینک و نزیک دی وگره عفرینه و کار و خبات خوا بردوام بکول آلیکی دن سردانا نونراتی هرما کردستانی انکسیل حولی کر. عبدالصمد خلف برو رادگینک و جوین انکسی بریار دایا روژا ده مهی مانگرتنکل دجی بن پیکرنان لدار بخه. نصر الحریری دا خواج ولاتین گروپا پچوک کر کو فشاری لسر اسد و هف پیمانین وی بکن. ارشاد و بختور بن.